Welcome to Ruwa Innovation Hub. Okay, turabasuhuje mwebwe abakurikiye Rwa Innovation Hub, reka tubereke ukuntu abantu mukoresha ChatGPT. Tuzi ko ari AI tumaze iminsi dukoresha, just ChatGPT openai.com, ukaza ukajyaho, ari uburyo ngiye kukwereka. Ujya ukora search kuri ChatGPT yawe ukabona hano hantu haraje hiyanditsemo ngo memory full. Iyi memory full rituma research yawe itagenda neza. Kubera iki? Byaratewe n'ibintu uba waraje hano ugasacinga uhereye igihe watangiye kuyikoreshereza. Hangaha ushobora kuza ukabisiba. Ubisiba gute rero? Njyewe natangiye gukoresha ChatGPT ryari, ndacyafite mu data za 2024. That reason why bambwira ko memory yanjye iri full. Ibintu rero bituma ChatGPT yawe idakora search neza. For example, iyo usacinze wenda waza ukavuga ngo what is mechatronics like this, like that. Immediately it respond. Mechatronics is a interdisciplinary field that combine mechanical engineering, electrical engineering, computer science and control system. Hano nukuvuga ngo uburyo ChatGPT yawe iguhereza ikintu uyibajije. This is an open AI igufasha gutypinga cyangwa kugusubiriza ibintu just uyibajije. Hano iyo iyi memory yawe iri full like this, ntago irespondinga neza mu gihe gitoya, cyangwa sometimes hari n'ibintu itakwereka. Like uramutse uribwiye kugeneratinga nk'ifoto ya mechatronics, wenda generate mechatronics image, mechatronics images. Wenda reka turebe iraza gukoresha igihe kingana gute. Just here hano iraza ikayiprocessinga. Nimba utari uzi ko inakora bino bintu, iyi AI irabikora. Uburyo ushobora gukora search, nyenda nari nibasiye mechatronics, ushobora no gushakisha ibindi. Ibi bintu rero uri kubona ukuntu iri kugenda gake. First ishobora gukora guterwa na yuko memory yawe iri full. Ikindi ishobora kuba yatera kuba iyi image igenda gake, na internet ishobora kubitera. Icyo ni kimwe. Ikindi, ibi bintu rwose uba warasacinze, wibuke ko iyo usacinze icyo ntabwo wibuka kubisiba. Nk'ubu ndiye data ndi kurebaza hano nizo muri 2024. Iba yarabaye actually ushobora kuza hano kimwe cyo ukaba wayisiba like this. Wamara kubisiba agenda, ariko uri kubona ko utabivamo. Ntabwo wabivamo. Ukora iki rero? Urabona nk'ubu ngubu memory iri full. Iyi memory yabaye full, ntago iyi image, kandi ndabizi neza ko ikiba atari connection. Iyi image yanjye kugira ngo izaze rwose igaragara neza hano, rero igihe nawe ndi kuyitegereza. Mu by'ukuri hari AI nyinshi ziri gukoreshwa, even iyi ya Minas nayo tuzayikoraho. Niyo Abashinwa ni nshyashya, ntiramara ukwezi cyangwa amezi 2 hanze. Ibintu rero bituma ChatGPT yawe igenda gake. Kimwe cyo ni iki ngiki, memory yawe iri full. Guys, finally irayizanye. Reba nk'igihe iba ushaka kuzukora download, sometimes ukayisavinga aho ushaka, just ukaba downloaded. Bikubona nk'igihe iyimeye ino foto ya mechatronics. This is mechanical system, this is electronics, this is a computer science, this is a control. Ibi ngibi ni ibintu nari nyibajijeho wenda bya mechatronics. Kana ka image kamwe ishobora, ibi bintu byose muri mechatronics combining ibi bintu: mechanical, electronic, computer science and control system. Actually nari mbereka uburyo ushobora kuza ugaclearinga ino memory yawe kugira ngo ChatGPT yawe ijye yihuta. Nta kindi kintu ngamije, uraza ukajya ahangaha muri account yawe,
like this, ukaza ukahita ukirika ku cyo twita settings. Guys, aha hantu niho uzingiye kugira ngo cleaning memory yawe. Ibintu byose rero please uba warasearchinze, nta byo kugaruka inyuma, nta byo kugira gute. Nimba udafite ahantu wabibitse, please don't do this. Hano rero uri kubona ko ushobora kuza ukajya mu cyo twita personalize, and here this is the memory full. This personalization hano kuri memory ibifunguye, hanyuma ukaza ukareba hano handitse ngo memory. This is memory full. Memory iba yaruzuye neza, ChatGPT yajya kuzana ahantu isacingira igasanga haruzuye. Iyo huzuye rero this is first of all you manage the memory. This is the full memory. Hano hantu rero haba harimo ibintu byose wasacinze, warasacinze ibi bintu byose biba birimo. Rero tutitaye ku cyo wasacinze, ku cyo wabitsemo, you can click here, clear ChatGPT memory. Automatically barakubaza, are you sure? Yes, I'm sure. I clear my memory. Okay, this is my memory. Kongera uka closinga, then tuze to refreshing here memory turebe. Actually iyo maze ku refreshing uri kubona ko hamwe bambwiraga ngo memory full yagize gute, byavuyemo. Just barasiba ku buryo bagusigiramo byibuze ibintu bikeya. Just here ya rwara urugero, nawe ushobora kuza ukaba wakemura iki kibazo nimba ChatGPT yawe urugero igenda gake. Nimba igenda gake, can I write hello to hello ChatGPT? Automatically this is it respond fast than the before. Hano uri kubona ko ikibazo deal done kirakemutse. Thank you very much. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Ariko iyo urebye video buriya ikabona iragufashije, nturamuka kandi umuntu subscribe. Just uba bishatse gusobanura iki? Nimba ubikunze ushaka kuza ugakanda like, wanakanda like ukaza ukanakora subscribe down, like kuri video yawe, kuri iyo video. Mwakoze kureba iyi video rero, thank you very much. Muzabona ibintu byinshi muzigira kuri iyi channel yanyu. Kugira urubyiruko ruhagije rufite ubumenyi mu bya tekinike byitezweho kwihutisha iterambere no kuzamura imibereho ya buri munyarwanda ku rwego rutari rwarigeze kubaho.